تماشاوان هجا دم باش ام به برنامه کردویزیون جی واشنگتونه جی استودیوی دنگ امریکا دیسا بورنه ده برنامه به هفته ده راپورن مجی کردستان و امریکا و هر وها هپی بینه که تایبت جهنه کو ام جواره پیشکش بکن دم باش تماشا هجا اپراسیون رزگارکردن باجار رکای با آلیکاریا هیزن کوالیسیون هیم بردام او هیزن سوریه دموکراتیک گلک بیجا چون دسته خستینه دوی شری دجوار ده قربانی سرکه سویلین هرمنه او داعش وان وک مرتال کارتینه او تی باور کردن که هین زیدتر 50,000 سویل دوی باجاری ده دمینن شهر مزن لبروکا باکور روش آوایا باجر رقا و تاخا نزلت الشهاده یا باشور دنافبرا هیزن سوریا دموکرات و چکدارن تروریستن داعش دوام دکد. هیزن سوریا دموکرات دبیجن به دهان چکدارن داعش دوان شران دا هاتن کشتن. ریبره که هیزن جواکا لشکری آشوری دازانین که اگرین پیشوچونن سس به تکتیک شر داعش و بکار اینانا سویلان و گریدایا. مگلک آستانگی هنه وکو بومبین چاندی و تونلان. هر وها هجمارکا زور یا سگوانان. لیب آوائه کی سرکی سویلان دجی مب کارت اینن. پیشوچون آمه هیدیو به هشیاریا داکو بکارین سویلان بوجه کی به اوله و گوهزین. جافکانیا نرخستی ساخلمی جهان باور دکن نزدیکی 50,000 سویل هشتا دنا فرقه دادمینن و جبر کو دبنا آرمانجا چکداران هجمارکا کما خلک دکانن جی دورین کنترول داعش برو دورین کنترول حسده براون طلعنا امبارح ام دوهیل دم جمردونی در کفتین ام دیگل هجمارکا دیا کسان بون برا فیزن حسده دچون زحمت بود تج دیگل ما بون برای من نخوشه لدیو را ام گهشین هزن حسده وان پیشوازیا مکر روز بروز هجماره کادی یا پنابران دگهنه کم پاین ایسا یا باکور باجار رقه گازندوانیا سرکی که ماسیم پیدوین جانه و گرمیا سقایه والله زين كم باشا لجرمي ام كشتين او خارنه ددنا ما لتيرا مناكت دقال هندي هر جدام ازگهشتیم من چو ورنه گرتیا لجما که خارنه ددن لعالیه که دیو پشتی درکرنا چکدارین داعش جباجار موصل عراق سنگیا هر سرکه دکفت سرقا سوریه پیفدار هزا سید الشهداء یا شیعین عراق اون چالاک لسر سنور سوریه دبیجن بکیمی و چل چکدار وان هاتنه کشتن و هزن هف پیمانی و نفنتوی گنهبار کرن پیفدار هزن هف پیمانی برای برایتی امریکا کلونل راین دیلون افتاوانه رد کرد رنگ افتولی بونا حزاب بهرکه جبریکانی دناوبرا هیزن حکومت سوریا و آلین دی بو کنترول کرنا باجر دیر زوریا استراتیجی. از باور ناکم استراتیجیک باشه لسرخوا بگهینه دیر زوری. زور گرنگه لشکری سوری بگه دیر زوری جبری هر زکادی هلبت اوان نفسانه هیا. گهشتنا هیزن حکومت سوریا به هیزن شیعین عراق اوین ایران پشتوانی وان هر دوکان دکت جه نراحتیا هف پیمانیا نفنتویه که در رول ایران لحره ماروشالات ناوین قایم تر بکد. خالد فتاح دنگ امریکا بردف که راگهاندن حسیده مصطفی بالی ده پیونا برکا سکایپ ده لسر روش داویه شر الرقا آگاهیان گرینگ دیده و روش آب هزاران سیویلین کوبک مرتال ترک هبتاندن شروعیان دکه نها شر درباسی آسته کی کو دینا شر کی هبونت نبونه جبو مجی وصایا و جبو چتاین داعشی وصایا چکو اف باجار رق هم دمل خوی سمبولیک دا پایتخت دولت داعش بو و کو پایتخت هات ناس کرن هم یکمین باجار مزن کو داعش لسوریا کنترل کر و کو باجار ناوند یک اعلان کر هم جی هری یعنی باجار هری داویه ناف باجارن کو برید بن کنترل داعش دا بو وجدت داعش شو نهارق هری داویه یعنی تی و تی کو داعش فارستنا هبون تنگونا خا رقاده که جبو وجی دبی یعنی مرید لگور و فهم بکه آستا دجوارتی شر آستا زور و زحمتی کو شریده تک شاندن لگور و فهم دبن شرکی کو دبن چارچوبه هبون تنگونه او قصاب خور زحمتیش در دخه باش او دجوار بون لگور بندواریه و یعنی هند دجوارتره جیکو و تخمین دکرین دجوارتره
لا لگور تخمینه ما یعنی چکو ماجی لگوروی حاضرتی خواه کرنا لگوروی تدبیری خواه گرتنا لی تشتی متخاص بگو تا اف بو که هن کس هن دزگین راگانه تخازن و بدن پیش وکو که شرکی بحسانه پیش وده چه یعنی شرکی وکو هر باجار یعنی وکو من بجه یعنی وکو گریسپیه نوصای شرکی او قصا زور و زحمتی تینک شدن به تایبت مندی و جاره اون ام نبیجم 100,000 جیل بده هزاران سیویل هندر وی باجار دا وک مرتال زندی به هاتن کارانین و حتی ها هندر باجار دا سیویل هنه روزانه هنچی شوپینن که سیویل تن یکنه من تایبت سیویل اری امسال سیویل پرتر بسکن بس از پرتر دخوازم هنک پرتر آگاهی بده عالیه شهر دا یعنی چقدر از خازم و بیجم نه سدی 50 حطانی 6 باجار رقا tam dibin kontrolê û rizgarkirinê de ye. Hîro bi taybet bargeha teqemeniyê ku Daeş tê da bombeyên xwe erebeyên xwe mayînkirî tê de amade kirin hat rûxandin şervanên me kanibûn tespît bikirana û bi alîkariya kolasyonên navnetewî hat hedefgirtin hat imha kirin. Li taxa Hîşam bin Ebdilmelek li başûrî Reqa ev tax ji xwe ewiya û nez li tişa de ava di hefte bû ez bawer dikim di rojevê ragihandinê rojana lê de şer lê diqewime çeteyên Daeş dixwazin li wêrê tecîz bikin û hêza me li wêrê hinekî êgile bikin yan hinekî rawestînin. Hîro dîsa li wê derê li taxa Hîşam bin Ebdilmelek şerekî dijwar rû da di encamê da heta niha gur agahîn ku hevvalê me li çeperên şerdanî me 19 çeteyên Daeş kuştiye hene. Hîro grupekî mezin li bakur Rojavayê Reqa یکنی من تایبت هجماری که مزن ج سیویلین راقا کانبون وگ هستان جین به اوله کریدورک جبوان وکرانا و اسلامتی وان چه بکرانا و دناف دا ده هن والباتن ارمنی اینکو د نتوا خدا ارمنینا و اولا خدا خریستیانن در باسی جیم به اوله بون و چیروک خود تراجیدیا جیان خود هم به هم برداشت راگهاندن جبو ما راستی جی تشتی که پر بالکیش بوده هست آستی خوی هری بلندا باشه وان شرطن چاوا دا جیان کرنه او چیروک وان چاوا بو هنک کری بس بکش مرا بله یعنی اوانا مالبات ارمنی کو دما رقاج دست رژیم در کاتو کتناف لپی او بیشتر تابورین ارتش آزاد و دمه دا بناف دبون هیوی واجی وکو هر کسی هبون کو اوا شورش رومت وکو بناف لیکرن و لگور و خو پسیکولوژی خو آماده کرن و لگور خو دان قبول کرن بخو دان قبول کرن لید وکو وانگو هاو مدید نافبری شف روزه کدا رنگ جیان تاریبو او گروپین کو ناف خو ارتش آزاد بون به شرکی ساعت حتی ساعت گیره بداوی بو و جیان تفاف بو رنگ داعش و ریو در دور رقاهاتن گرتن امکانی در کتن نما یعنی مخابن ظلم و زوره کی پر در باز کرده بون و چند ساله زیانه کی پر دملی خوی پسیکولوژی داشت دملی خوی مادی داشت در باز کرده بون جزیه جوان هاتبو خواستن اوا 4 سال سر هر انسانه کی جوان 60,000 لیره سوریه سال به سال جزیه دادن جوازی تر جلو برگین مسلمانه تایبت دار زوره لوان کربون و جیانه کی وقت مسلمانه جیان بکن بوان دابون اری کرن باشه برای خاله هین گار زانی نوا هین گله کس وکی او کسی که هاتن رزگار کرن هنه ناو باجاری رقت تگو روشا سیویلان رزگار کرن باجار چه استنگ دکه درنگ دخه یعنی چه هین چقدر سیویل مانه روشا وان چه آگاهی دسته بده هنه يعني ام تخمين دكن هجماركي مزنج السفيله هند الرقيده هيا تكون روجانا بالصدا اسكانم بيجم كاريدور ودبه ويكنمن تايبت بالصدان انسان روجانا درباسي جهم باولاد دكن للغور آگاهين كو دسمدا ولغور كسن كو جناف رقا در كبن دگين ناف دستما او جي آگاهي ددن بلگي ددن كو ده هند رقا دهين بحزارا انسان هنا زاروك جن انسان روسپی مخابن اوانا جبوما بارگرانیا که استنگیا که و داعشی وجره به تایبت برنگی که پر آشکره وان وکو مرتالی زندی بکارتینه ده هفت پیوینه که دل لگل دنگ امریکا هفسرون که پیده صالح مستون بحثا دستلاداری کردان لباکور سوریه کرد و گوت او به اریکرنا بکخاتین هرمه
وخاصة كاتين عربان وكردان وتركمان وسوريان وسريانيان بشكي بابرو بمشتنا بابريارانا بانا يعني بابريارانا هاف باشن جياني بهابرانا وقت هذه تيدا هيا يعني نعم كسي لسر كسي فرز ناكري يعني كسي دار ويبانا بريارة بدأتنا لگور صالح مسلم اف یک نجه رازی بنا رژیم سوریه رژیم سوریه حتی نبرزگار کرنه گل اعتراف دکه و نب تشتكي قبول دكي ونجي دكاترنا وبخنجي يعني ورقة صلواز هاينا برياري وانجي نبدا سوان ده يعني برياري وانا بهواكي دينا صالح مسلم دبيجه حتى رژیم سوریه ذهنیت اخوانه گوهره گل و قبول ناکه يا رژیم سوریه دمینه يعني رژیم سوریه وقتی کن بگوهره خوابگوهره بخوازه باتشتانه بشکی قبول بکه خواب پارچوک سوریه يعني رژیم نتشتكي دربای سوریه رژیم میجی او میجی هانی دیسپوتی دیکتاتوری او گلی سوری جبا قبول ناکه پشتی که کرد لروجاوا و باکور سوریه راگهاند کو ابد مها ایلونه ده البجارتن پیک بینن جیگر وزیر در و رژیم اسد فیصل مقداد او یک وک حنک بناکر ده راپورته ده نرینن رونشتوارن قامشلو ین در حق داخلانی وی هنه جيجري وزير كار الدربية حكومة سوريا فيصل المقداد قوتو بوغو فدراليا قو كرد راقهين لباكور سوريا خونكه ودبردامية أخافتنا خوده قوتو بوغو ارتشا سوريا و کنترل همو باکور سوریه بکه. کلانا کردی لباکور سوریه نرازی بونا خوش وان داخویانی دیار کر و هن برپرسن بلند ین ریبری خسرا دموکراتیک لروج آوا برسواویدان. لالیه کدین دنگ امریکا نرینا هجمارک جو کردن قامشلو ده درباره وان آخافتنان ده ورگرد. ام برسواویدن ام بیجن او بخواه نشرعیتا واهیه. او بخواه نماتین قبول کرن او بخواه هنك جوار لازم نقول شرعية يبدن وان جبرقو تشرعية جوار نماية اما دفردك ملاتي روجافا و كاري خابكي و خو ملاتي خبري خستن بكي وامي هالبجارتني خو شيكن وهالبجارتني ما ام دوي هيفيه دنا قوي سركفتي بن تصريحات فيصل بغداد ام بريد عن دجمني منو حياة دخازن كردنا بن تشتق وان شاء الله اوا جيناي اف مسألة فيصل مقداد سر كردات بيجي يعني رايا يقول جمرنا مهمة وأفيس حفظ صاليوي منطقة سوريا تقريبا قيش دسي دركتية ويعني بس مسألة كتسر إنه كردادة إنه منطقة كرداي وجا تبوء مسألة فدرالية انه انتخابات ايوان يعني شكي حنك او رايا يجمرناهم مهمه وارض الواقع يشتغلوا قوتها ما هي وهزا ما هي امبوان كيف خوش تصريحاتي ام بقبول ناكن تجع عقليا شوفانيته تقيد بيناك هجايا بيبي خستني جو امده كارين داويج بو هالبجارتن لباكوري سوريا تنكرن ودمك الناس ده وي هالبجارتن ورن دارخستن و هرم الفدرال ان باكوري سوريا وي ورا راغاندن زان عمر دنگي امريكا قامشلو تفی کو شری گران بردامه او امبارگوین آبوری هنه او آواکرنا مالانج لافرینه زیده دبه جبر کو گل کس لحرم دینتین و لافرینه جهبن و جبر به که حتی نها زیده تر 3000 مال هاتین آواکرن ده چند سالین بوری دا تفگر آواهی سازی لباجار افرینه با آوای کی بر چاف گش بویه کو دوان سالان دا نزی 3000 خانی هاتی آواکرن سدما ویگش بونه و دگره زیده بونه هجمارا نشته جیم باجر و هاتنا پنابران بر و افرینه هر وها مالدار و سرمایه دار جی پرین خود دکن هلبرین و بازرگانیا خانیان بحزار ملات كشباري جندبين يعني امكانين بيجن نبس ملاتي عفرين نبس ملاتي الحلب بول شاني عفرين لا بشكل عام منطقي سوريا ايه باكوري سوريا حمو هاتن عفرين كشباري عفرين بين باكوري حلب حمو كشباري عفرين بين وهاتن جي خول عفرين قرطن يعني وهمو حوشي باري مثلا ب 10,000 بهمو بي ب 100,000 وزياتري 100,000 هاف ايشو هيشت في بوجورو يعني تضخم تدتشير به وكي دبيجن اقتصاد ده تضخم يعني حجمي خو برتربه تفی گشبونا تفگر آواهی سازیه لیبله بوهایا خانیان بلنده لما هموالاتی گل او گازنجن خواهد تینن زمان
مشكله ما يتابع اساسي عم تيرو دربوز بن العفرينه مشكله مولايه تشقل مولو دقاره تنوبني ياك بخو ياك جيبي والوتي ما از دقارم بحشت مهانا يعني از دقارم محاوش نادي حتى مياك ديجي يعني بكوشي بهاروده دنمارا يعني صدمه بتشتي چيجي هم نزانه تدبينه رو عمار رو دبه يعني بصدام بنايات تنگرتن نه یک نه دو مثلا صدمه بتشتي چي هم نزانن في ملتي زياده بهادك راستی ام دبینن روز بروز بنايات چه دبن مال پر دبن ل مروفه نورمال یک به معاش شغله نکنه بترنگی مالکه وقت به تدوم مال بوده خو بجه بکی ببینه یعنی پس گیره که فرما سنه اجد بینم کو یعنی اداره هایی یا کانتون شهرداری یا جی اداره محلیه گرک به پس گیره که بجدی سر بسکنه لکیله کارو شاشر و پفچونین روزانه تفگرا آواهی سازی لافرینه گشت دبه لی هم والاتی هند بیجن او نکاران خانیکی پیدا بکن و دخوازن ریوبریا خسر کار آواهی سازی ریکو پیک بکه تا پرسکریکانش تجربونه چرا سر ببه نوروز رشو دنگی امریکا افرین تماشاوان دلال دو راپورت مده دو روزنامه‌وان ایجن بریتان جان اوزر و فتوش تکین لسر دجواری و آستنگن لپش کار روزنامه‌گریه دپیبن. زختن سر روزنامه‌وانان کم نبه گلک ریخستن نامنتوی ترکیه و کرتگاه هری مزن یاش بو روزنامه‌گران بناودکه. لهری کردان شغل روزنامه‌گران دو جاران گرانتره لگوری روزنامه‌ی ترکیه. دیروکا روزنامه‌گری کردی به کشتن گرتن و زختان داگرتیه لی روزنامه‌وانین کرد هیجی میدان راست گلک زحمتین گرانتن اینسیاتیفا روزنامه‌گرین آزاد لآمده راپور خویا مه هفتان آبم پیکرنا مافی روزنامه‌گری لترکیه به داخوینی یک اشکره کرن لگوری راپوری نهال ترکیه 171 روزنامه‌وان گرتینه دمه تموز دا 25 روزنامه‌گر هاتنه دارزاندن 5 روزنامه‌گر هاتنه گرتن و 9 روزنامه‌گر هاتنه بردان دو روزنامه‌وان جن بریتان جان اوزر و فاطمه تکین بحثا زحمتین کل میدان روبرو دمینن جدنگ امریکای را دکن بریتان پیامنر جین های بو که دم قدخه علی سوره هات دست سرکرن و گرتن سه ماه حبس دما او بجاش بر کو دست جراسی بین دای راست زخت زوریانته چگیان روزنامه‌گر پر زده زحمتیات بینن دقاده جبر کو دولت ناخوازه کو حکومت ناخوازه کو روزنامه‌گر راستی گل در که حاله اوش گر راستی بهجه فاطمه جی که 7 سال روزنامه‌گره دبیجه د 9 سالن داویده کار روزنامه‌گران گلک گران بویل هریمه زورداریا هری کمدیت 2 سالن داویده پشتی پازه ترمه یعنی darbe پازه ترمه yani اوچاخ yani او دم گلک روشن نخوشتید لکردستانی بگیشتی 2 سال دناو شهر و پیشون در باس بو لگلک جان خدا در کتنا در وقت اعلان کردن گلک حوالمه لوان خدا خبتین از راست ناف مروجنا بوانتی شهر نکرلی اجی دمک درش چوم داری بریتان دخویا کردن دما کنوچه یک چیدگه و حتی بلافد به لسر مدیای تایپت جعلی پلیس هم راست زختانته یعنی دما کو نوچه کی چیدکن هیا او نوچه تی چکرن و تی وشان کرن biz جرا استنگی درد خنجمرا یعنی اوجش خو زورداریا حکومت و سر چاپمنی جورت خویا کرن بویارش خو دما کو همچون نوچه کی تماشا دکن هیا کو داخویاری دقیقه biz جرا مر تاجیز دکن یعنی به دست خو خافتن خو چاوی خو کو صوت گوزم نمیشتکن مرزانه کو خوازن توسا بترسینن آیس بکن فاطمه جدی دزانین کو کار روزنامه‌گری ال میدان 4 جاران گرانتر دبه جبوی جنان
يعني الهرمي كاري كوام تكن كاري كلك زحمته دما تو جنبي ندجار چهار جار زحمته الجورمن هروسا بحثا سرهاتيك خواه آب پولیسان ودکه هری داویجی پلیس مدان سکناندن یعنی تو تناسر خون کاری دکولاندا درباس بی تو نوچهک بنفسینی تو فوتوغرافیک بکشینی جبر کو لترکیه به قانونی روشن به حقوق او خاص زده بونه تو وک روزنامه‌نک توازی وان راستیا وان تن کو به حقوق تن مشاندن در خی هولی hükümete ki tu hemberi hükümeti tu او تشتن كنا خوازن در خنولي تو براستی در تخيولي مخابن يعني تشتغو سايكو الهمبر و او تدگوشن امجل الهمبر وان تدگوشن بریتان دبیشه دگن سختان او کار خواه بدومینه yani çıkaz ev zordariye cemara derken çıkaz aslında derken ji emvan kadar van kara bernadınız belki emdizanın tekoşin u berkadan ancak bir şekli mezun ve ku em başka vavejin mali xudarunin tekoşin eci kidina bu kuta kim bimine gere em stiyo ne tevinin berkadan akım mezun ki cümle ku bizandı ben em natırsın Fatime Jidi de xuyakirin Arman Cawan derxistna rastiyane û ew dest ji vê rastiyê bernedin. Rojnamevanin em rastiya derdixin holê di nav rewşên zehmet ta em rastî derdixin holê û wisa be jî yanî herî demên zehmet ta em dixebitin niha jî wisayê wîn jî zanin wîn jî vî karê dikin di nava zor û zehmet ta em karê xwe dimeşînin bi rastî kuştin bi mirin be ferq nake yanî armanca me rastiyê em ê rastî derxin holê تو تشتكدن زختكدن جبوا من خمه خجي جان فارقين دنگ امریکا آمد ماموسته نوریه گلمن و سمیح ازاقچا جکار خواه هاتی بندور خستن و جبر وی که وان دست به برچیبونا گروا برچیبونه کریبون و 120 و 155 روزه اف برچیبون بردامه و گلک آلین مافه مروواجه حاول دادن که آریکاریا ها بکن و چالکیا بیننجه لبله او رو برو زوردستیا هزن او لکاریلتینه Akademisyen binavê Nuriye û mamosteyê binavê Semîh 154 rojin ji bo vegerin ser karên xwe di greva birçîbûnê de û di zindanê de ne. Li Tirkiyeyê çalakiyên ku navê Semîh û Nuriye tê derbas dibin hemû hatin xedexekirin û li ku derê çalakî bên kirin polîs êrişê xwe pêşandara dike. Her hafte roja înê û şemiyê li Stenbolê ji bo daxwazên Nuriye û Semîh bicih bên gelek kes li Kadıköy û Beşiktaşê çalakî li derdixin. Vê hafte jî polîs êrişê çalakiya Beşiktaşê kir û di êrişê de serokê Komeleya Mafê Mirovan ya Stenbolê Gülseren Yolerî û aktivîstê Mafê Mirovan binçav kirin. Komeleya Mafê Mirovan di derbarê binçavkirina serokê İHADê û aktivîstê Mafê Mirovan de daxuyanî dan û gotin divê parêzvanê Mafê Mirovan bi lezgînî serbest bên berdan. Alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Divê hevalên me yên hatî girtin û werin berdan. Di derbarê kesên tundûtujî kirî vekolîn bibin û rewşa awarte bi dawî bibe. Parêzer û parêzvanên Mafê Mirovan sêşemê xwestin li ber dadgeha Çalyanê hem ji bo daxwazên Semîh û Nuriye hem jî ji bo binçavkirina parêzvanên Mafê Mirovan daxuyanî bidin lê polîs diyar kirin ku di derbarê Nuriye û Semîh de li her derê çalakî qedexene û eger ew daxuyanî bidin dêwan jî binçav bikin. Parêzer Sinan Zincîr di derbarê qedexeyên çalakiyên Semîh û Nuriye de û binçavkirina parêzvanên Mafê Mirovan de ji dengê Amerîkayê re axivî. Bu demokratik talepleri, bu hukuki mücadele... Daxwazên wan yên demokratîk naencih û tehemila wan ji bo demokrasiyetê tune ya. Waliyê İstanbolê diyar kir ku hemû çalakiyên di derbarê Semîh û Nuriye de qedexene. Heftiya borî jî li ser çalakvanên Mafê Mirovan zordestî bû û 43 kes ciwana hatin binçavkirin. Hêjeyek bi bîrxistinê ye ku her du mamoste 154 rojin di greva birçîbûnê de ne û rewşa tenduristiya wan her roj xirabtir dibe û tu daxwazên wan ji hêla dewletê dibe bicih nayê û dewleta Türk wan wek endamê tevgera terorî dibîne û çalakiyê wan jî wek çalakiyên terorî dinirxîne. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol. سلوک هرما کردستان عراق مسعود بارزانی روز چهارشنبه به رهبران اولیره در حق رفراندوما 25 ایران ده کنفرانس که باجر هولره پکانی. نوچگان احمد زبادی او راپور جبه کنفرانس آماده کرد.
لهولره هجمارة كمازن جما مستاين أوليين دفرن جدا جداين هرما كردستاني بمسعود بارزاني سروك هرما كردستاني راجفيان دجوين دا سروك هرما قطارك پیشکش کرو تدا بالکشان دا سر هم پرسن گرینگو چارانو سازين هرما كردستاني بتايبتي پرسا رفراندومه برياري قال لها مو برياري قولتر يعني اگر حكومة برلمان احزاب لبرانبر بإرادة وبرياري قال أبي طبعا أنا هموي أداة بو جيباجي كردني خاص لقالي كردستان إما بويش قلت من بقرينا وبو ملتي خومان بوي ملت بريار بدات حقيقة نك مؤسسة بيت يا دزقاق بيت أو بريار بدات زور كاز دهان قلت والله مسألة رفراندوم أما رأي شخصك رأي دو حزبه رأي دو شخصه رأي چند کسی که و ما مسئله خو ما موضوعی که علاقه به همو تاکی که خلق کردستان وایه لا دجت بی لگالت بی دوستت بی دشمنت بی اما علاقه همو من خلا ملات دا اما چارانوسی همو من پیو بستر ولا بروا اما مسئله که ابی همو خلق کردستان رأی خوی بداد بابزانین اگر رأیان به بلدا خو بی احترامی رأیم خلق بگیری اگر گوتشان وکو اسکاتلند نامانوی خواهده بی يعني تو واجب خود بجه گانده و ایتر تو مادم نایوی و بی بخور رگای کتر چون اختیار دکات چون رگای کتر دادوزی تو خوی بریاره داد مامۆستایان ئۆلی divê civînê da tekez li ser wê yekê jî dikirin ku divê jiyana welatiyan baştir bibe û her wiha daxwaz jî kirin ku nabe di pirseka wihaya giring ya weke referandumê poşma bibin ji ber ku gelê me gelek qurbanî û şehîd dane. ڕاستە کەموکوڕی هەیە لە هەرێمی کوردستاندا ئەو کەموکوڕە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە شتێکی چارەنووسساس کە سەدان ساڵە لە غەباتداین بە هەزاران نەوەی ئەم میلەتە شێخ و مەلا و زاهید خەباتیان کردووە بۆ ئەوەی ئەم میلەتە بە مافی ڕەوای خۆی بگات ئێستا کاتێکی گرنگ و هەستیارە بۆ ئەو مافە گرنگە ڕاستە ئەگەر هەندێک کەموکوڕی شەوێ نابێت دوامە لێ بکە لە مافە گرنگە چارەنووسسازەکە پاشگەز بینەوە و تەسەوری منی زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان با بەڵێ بەشداری ڕفراندۆم دەکا و کارەکەش سەرکەوتوو دەبێت ئینشەڵڵا. لە سلێمانیە لڤینە نەخێر دەنەهادا ji bo referandumê ji bal hin kesatiyan ve dest pê kiriye û daxwazê ji welatiyan dikin ku ger referandum hate kirin dengê xwe bidin nexêr. Daxwaz ji Serokê Herêma Kurdistanê hate kirin ku seredana Silêmaniyê biket û navhatî jî derbarê Silêmaniyê wiha got. زۆر زۆر بە خۆشحاڵیەوە سەردانی شاری سلەیمانی یەکەم و سلەیمانی جێگەی تایبەتیە لە ناو دڵی من سلەیمانی ئەناسم زۆر چاک سلەیمانی لە زۆر زمانەوە بەڵام لە 86 کەسی سلەیمانی زیندە بەچاڵ کران لەسەر ئەوەی بەس بێحورمەتیان نەکرد بەرامبەر بە وێنەی مەلا مستەفا ئەمە ئێستا من نازانم ئێستا ناو ئێرهابێکی فکری لە سلەیمانی دروست بووە ئەویش مەسەلەی کاتن ئەو ئێرهابەش نامینی ئینشاءالله و من هەموو وەختێک ئامادەم و ئینشاءالله سەردانی سلەیمانیش دەکەم ئەگەر هەر نەبی بوو لای مامۆستاوانی بەڕێزن ڕەنگە لە داویا پەیوا خوا ku Mesud Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li ser vê kursiyê bi dawî anî ew yek bi mamosteyên Olî ragot ku ew xwe berbijar nake ji bo posta Serokatiya Herêma Kurdistanê û daxwazê ji hemû aliyekê dike ku kesekê din dest nîşan bikin ji bo wergirtina postê Serokatiya Herêma Kurdistanê ez amade me radest bikim. Ehmed Zêbarî dengê Amerîka Hewlêr. دادگاهی فدرالی لایالت میشیگن یا امریکا در سرورکردن 1400 عراقیین که توانن جربجر کربون سکینند حتی که دوزاوان جالی دادگاهی که کوشبری و وره نرخاندن مالبت وان کسینگرتی دناب ترسید دیجین کو اگر حسکرین وان عراق را ورنشاندن راست رفتن خراب ورن هفکار مسامات زایی چون میشیگن که روش وان کسان جنزبه بزنه دهان سالا دیترویت و دوروبرên wê cihekê bi ewleya ji bo kemayetiyan yên weke civaka kildanan. Lê saziya koçberan û Gûmirkê ICE li meha Xizîranê 114 Iraqiyên xelkê Detroit yên ku di lîsteya tawankaran dabû girtin da ku wan bişînin ve Iraqê. Donald Trump's first travel ban had Iraq listed as one of the countries. Cara yekê navê Iraqê di lîsta biryara Donald Trumpa qedexekirina rêwîtiyê de bû. عراق یک جوان ولاتان بو که نابا ولاتین وی بین ناو آخا امریکا. جبر ویکی هر کس پرس دیکه چما ناو عراق جارا دویان جبریارا قدخه کرنه هات هلدان.
خویابو کو ریوبریا ترامپ لگل حکومت عراقی لسر هجمارک پرسین جدا دانستاندن انجام دان. جوان پرسین کو لحف کرنه یک جیو و گراندنا ولاتین عراقیین کو برینها لسروی بزلالی لحف کرن نبون. چندین ساله و گراندنا عراقیان هات یا پاش ایخستن جبر کو چه هف هاتنین و گراندن دناوبرا امریکا و عراق دا نبون. گرنگیه که آمازن به دادگاه کرنا به یا دادگاه پنابران هات یدان. جبر کو وکه او کماتینا و کریستیان لعراق دبا راستی اشکنجدانه یانجی حتی السیداردانه بهن اگر وان و گرینن و عراقه. نه به تنه کریستیان هر وسا مسلمان جی العراق دکوین مترسیا اشکنجدانه یا سیداردانه یان جی رواندنه و هر وها فدیه جوانته خواستن نه تنه جبر پرسن اولی دبه جبر هفکاری وانا به جیهان روج آوارا جی. جبو کچا یک جگرتیان خمگینیک تایبته. He's been in this country, like all of them have been in this country for so many years, like decades. او همي بدهان سالنا لفي ولاتينا دم او بهنا وگراندن حكومت عراق دوها هزر بكتن كهم ولاتيا وان يا امريكي هاتي رد كرن ديوان گرن ديوان كجن ديوان اشكنجه دن هركز دزانه حتى حكومت فيريجي دزانه چما او ديوان بگرينن باب ویج سال هفتیان لامریکایا لی د سال 1986 دا سرا کوکاین هاتا گرتن د سال هشتیان دا سال و نیوین خود گرتیگه دا بوراندن اونها راستی و گراندن هاتیا. تکنولوژی باندوره که مازن لسر درونی مروان چید که او لیکونین و داویه نشاد دکه که او وینین مروف لسر مدیا جواکی پار و دکن ده درباره درونی مروان دا گلک آگاهیان ده. ام نها ددمی تکنولوژی ده دجین او روش بروش کارانینا تکنولوژی باندور خو پرتل دانن لسر جیانامه لیکولینر کریس دانفورد بیجه تشتن ام ده مدیا جواکی ده پار و دکین ده درباره درونی آمده گلک آگاهیان ده. بنرین آمن گلک تشت ده جیان آمده بریا انترنت چه ده بن نها تلفن بوی جیان آمه تشت هری بالکش اوه که های مجویتشتینینه نها لیکولینر را تشتک چکیره او دکاره آستا درونی آمه بپیوه. مدید که کسین خودی پرسگیره کن درونی وینه ینتاری و گور بهتر بلاف دکن و جارنجی رنگین سپی و رش بالاوان دکشین او گریدای درونی آوانه. هون وان وینه دبینین. لیکولینر دبیجن او رنگی هبه بجارتی ده دربار درونی و مرووادا گلک آگاهیان ده. اف نتشتکی نویه که ام بزانن کسین پرسگیره کن وانین درونی هنه جه رنگین تاری حزدکن و اف کسین هان تفلی جواک جینابن. دانفورد بیجه ده پیشروژه ده او تشتن هوا ده مدیا جواکی ده پار وکری دکاره دکتور هوا ده درباره هوا ده پرتر آگاه دار بکه. بنرین من 5 تا 10 سال دن امی راستی پرسگیره که نو بین و دمه لیکولین نو ده درباره باندورا تکنولوژیا لسر جیانا ما ده بهتر ببین و تکنولوژیا جی و دمه و پیشتر بچه و تلفون ما ده کار به تختوری ما اگادار بکه. گوری لیکولینرا باندورا تکنولوژی یه روش بروش لسر جیانا ما پتر ببه و اف باندور یه بکاره درونی و مرو واجه بگوهره. تماشاوان دلال او بو کردویزیون و هفته کو مجوره پیشکش کرد. ام بهوینه کو برنامه به دلوا بو. نرین رخنه و پیشنیارن خواه برای اف میل، فیسبوک و توییتر جمره بنویسین. حتی جلگدن ببیننده خوشیه ده. خیر و خوشیه ده.